Kaj daj krave, dober jutr. Mi gremo danes na Hrvaško dol, ampak ne na morje, v Bjelovar, v BKL firmo, tukaj je ena taka dosti velika reč, bi rekel. Grem pa Zero Globe Tradam, ki je tudi njihov partner, tako da je kar šu. Zdaj smo pa mi na lokaciji. Dvorišče se že odpira, hal je tu dosti, tako da pojmo, da vidimo, kaj je to za narič. Zdaj sem pa jaz z Antonijo tam. Zdravo. Zdravo. On je pa prodajalec in bom večkrat povedal, koliko je firma kaj stara, kaj vse prodajate, kaj zastopate. Ovako, znači firma postoji od 2012. godine. Mi smo najveći zastupnik Mačev Gaspardo opreme. Uz to prodajemo još Farmtrek prikolice i priključne strojeve, znači i navigacije, Farm Navigator iz Italije. Također još u ponudi imamo i dio Agromaš programa. Koliko pa prodate kaj Mačev Gaspardo na leto? Koliko mašin, koliko strojev? Oko 1000. Oko 1000? Oko 1000. A gremo mi lahko zdaj kakšen krug okoli, da malo posnamemo, da malo vidimo? Da vidite vi naše okruženje, u čemu radimo i kak radimo. No, super. Pa krpajmo. Tamle vidim že oranžno, pa tamle zeleno, Gaspardo, Farmtrek, vidim, da imate polno mašin, pa verjetno še ni vse. Nije to sve, imam ti još puno toga za pokazati, pa idemo onda. Ajde, pa jo pogledat. A koliko pa imate kaj viličarjev poj? Oko 7. 7 viličarjev? Plus 2 teleskopa ti imamo. Aha, Moramo imati zbog težih strojeva. Pa tudi dvorišče tukaj, kaj je to širine, kaj je to placa za obračati? Imamo ti 3 hektara površine. 3 hektare? Da. To se pravi vse v kosu? 5 hala. Prva hala ti je servis plus naša prodaja i dolje ti je skladište malih rezervnih dijelova, ova tu, gdje su balirke. Tu je sve krenulo, iz te garaže. A ja, tu je se začelo. Krenuo, da. Bilo ti je samo ovaj tu prostor mali i ta, nije još bila ni hala, nego je bio štagaj stari. A ja, mater. A pa iz tega se je razvijalo naprej? Tako je. Imate pa zrihtano, urejeno, zračno, nič ni nametano i... Sve mora biti lijepo i uredno. Evo tu ispred nas, možeš vidjeti, tu je kompletno sve skladište rezervnih dijelova. Znači sve šta kupac želi, kako god ima volju, želju da hoće staviti na stroj ili hoće imati na stroju, može mu se udovoljiti želja. To je bit svega. Imamo jako puno rezervnih dijelova i jako puno dodatne opreme. Sve šta god ti srce poželi, ti samo nama kažeš, platiš. To se pravi, sve se dobi brez težav. Tako je. Naši dečki ovdje kompletno to sve montiraju i provjeravaju i onda ide u isporuku. U slučaju da ti nešto tipa pokvari ti se balirka u 8 sati ujutro, računaj da ti u 17:30, 18 balirka nova kod tebe radi balira. A res? Tako. To se pravi, imate servis dobro zrihtan? Tako je. Znači, sve kompletno što se tiče dojave servisa, da trebaš brzi servis, unutar 24 sata mi smo kod tebe. Aha, to veliko pomeni strankam in kupcem. Što se tiče poljoprivrede, tebi stroj ne treba 8 mjeseci u godini, ali ti treba tih 7 dana. Ja, tako. Bitno je da smo mi tu tih 7 dana. Ja. To je jako bitno i za kupca i za čovjeka. Ne gledajući sa moje perspektive nekoga ko se na malo bavi poljoprivredom, najbitnije je da ti stroj radi kad ti treba raditi. Sigurno, 100%. U zimi se ništa ne kvari. Ja, u zimi ne, to je res. Evo, kruna svega ti, prošle godine smo ovo napravili. A to je zadnja, najnovejša hala? To je najnovija, najzadnja hala. Velika, dolga? Ogromna. Tu ti je pol nogometnog igrališta. O, Marija. Pa je od 2 štuka?
Imamo jedan dio kata još za dodatni skladišni prostor gore, a unutra imamo dizalicu s kojom tovarimo malo teže strojeve tipa cisterne, prikolice. Budemo ušli unutra da vidiš kako to izgleda. Dakle, znači hala ti je na 100 puta 25. No, evo, to je pa že prava hala, pa zaloga, le, kaj je to mašin, pa kaj je to pomaden, kaj je to zrihta, no. Pa gor, dvigal, 2x po 10 ton. Marija. Tu vršimo, znači, utovar, istovar malo težih strojeva. Cijela ova dizalica ti se miče do ovdje, do kata, skroz tamo. Aha, to se pravi čez celo dolžino. A pa tukaj pride šlepar, tovornjak, avto Tako not, je. z dvigalom potegnete ven, lahko tudi iz sredine, Tako je, pa sem pripeljete pa naložite. tako je. To je da nam uvelike olakša utovar, istovar. Jer prodajemo jako velikih strojeva, 36.000 litara cisterne i jako velike 3D prikolice. To bez krana je malo komplicirano za to. S viličarjem bi se zajbavao, tam rabiš 3 viličarje da bi to... Upravo to. Onda ti je super što kod nas, znači, kupac ako želi imati različite gume, mi možemo držati cisternu na kranu i zamijeniti sve gume. Aha, točno, ja. Evo, zdaj je povedal celo plusov v dvigalo. Res je, da je verjetno velika investicija za dvigalo, ampak pride pa prav, je večfunkcijska zadeva. Tako je. A tam na uni strani je pa potem konec, a gremo tudi kaj pogledati. Novi objekt gradimo. A pa tukaj še ena? Tu su zastarjela tehnologija, plugovi. Tle bi že kakšen avtoček rabo, da se bom peljal kaj tak doriše. Vidim, da je svalihu eno halo še prišla, ko imajo pa pluge not. Prav, da je od 2 brazd pa do 9 brazd. Pa vse na zalogi, vse na lagerju. Tako je. Trudimo se imati što više toga na lageru. To ti je sve za građevinu. Većina toga šta se grade naši dečki. I ova hala, izuzev betonske konstrukcije, znači ovo sve što vidiš, to su sve naši majstori. Ajde, ste to vse sami naredili? Da. Tukaj se tudi en nov objekt gradi, pa tele hale, ki delajo. To več ali manj vse njihovi majstri naredijo. Tam je dol praviš, da je bagar, prikolice, to je tudi vaše, ja? To je sve naše. Uvijek nešto treba prebaciti, preseliti. Ja. I ne možeš čekati da neko dođe. Znači ova je tu linija, to su ti prodani strojevi koji čekaju isporuku. Onda kad završe dečki montažu strojeva, pripeljejo sem, tako je. Pa se pa naloži. Fantini, punce in fantini, to isto zastopate, hidre. Tako je. Ta je že prodan ali? To je prodano. Znači ovo je kupčev kombajn. A ja, kupčev kombajn. Najlakše je kad kupac doveze kod tebe. Ja. I onda dečki tu sve mogu lijepo to pripasati kak treba biti. Ja. I složiti da ti to sve funkcionira. Većinu toga volimo da nam ljudi dovezu ovdje jer tu imaš uvijek sve. Kad trebaš ići na teren montirati nešto, malo ti je teže jer voziš samo jedan kombi. I onda slučajno ti fali nešto. To najbolje je če kupec pride sem z mašino da se namontira. Tako je, pogotovo što se tiče hedera. A ima pa ta Fantini samo hedre za zrnje ali tudi za silažo? Ne, znači samo proizvode ti 2 vrste hedera, to su ti za suncokret i kukuruze. Aha. Za silažu ne proizvode. Za silažu ne. Da. Oni su usko specijalizirani samo za to dvoje. Evo pa FIS 2 kombajna, Klas pa John. Znači u četvorki isto također skladište. To nemoj snimat. Ja, to je, da ne še not prišel. Kaj je to narobe od mašijota? Evo, so kar eno drugo naloženje. A je pa škopilnice, prskalice, kako vi pravite? Kako ti srce god poželi. Od najmanjih do najvećih, najskupljih. Nemam ti ni jednu vučenu da ti pokažem. Od malog poljoprivrednika 5 hektara do velikog sa 1000 hektara. Imamo stvarno za svakog poljoprivrednika. 1,5 brane do 4 metra brane, do 7 metara brane. Pa najbolj je to meni zanimivo, da je to vse na zalogi. To se pravi res. Velika izbira pa na zalogi. Rekao bi naš gazda, ako imaš tu, možeš i prodat. Ja, to je res, ja. Što je to se prodaje. To je res. Če nimaš, ne prodaš, po domače povedan. Je pa tako, da tudi Mašijo Gaspardo, pa to se dobi pri Primožu v Euroglobe Tradu. Zato sem jaz tudi z njemu sem prišel, mi je on tudi rekel, no, ne gremo tole pogledati. Tako da če kakšnega zanimalo v Sloveniji, no tole je pa prava zverina. Koliko je to, 6 metrov? 6 metri, da. Kakšen traktor pa rabaš, da tole pelje, to je pa že teža. Trebaš veliki traktor i obavezno prednji spremnik u kojem ti stoji sjeme, znači da može distribuirati na ovo. To se pravi zalogovnik za sjavanco zadaj. To ti je sjetvena kombinacija, veći gabarita. Ja, tako. Imamo jako puno ovih 3-metarskih nasadnih sijačica, a ovo je za malo veće igrače. To je za te velike fante. Velike fante. Ovako što sam ja.
Da bomo jaz kaj cajt, da tukaj na pol posnel take mašinerije, jaz to v življenju čist prišel. Kaj je to narobe še za posnetega? Pa za probat? Znači imaš ovdje još malčere, kakve god trebaš, od malih traktora, 30 konja za IMT, 533, do velikih preklopnih malčera, ko što možeš vidjeti dolje ona gemela, koja je 470 do 620 preklopnih. Ovdje rotodrljač i nešto freza. Isto, od 1,5 m? Od 1,5 m do 8. Do 8, Za svakog kupca ima. Dolje možeš vidjeti utege. Aha, oteži. I raznih kilaža i raznih oblika. Sve što je ljepši, to je skuplji. Ja, to je. Zapravo, ljepša kvifta je, dražja je. Također, znači u ponudi ti imamo, dosta često imamo rabljene strojeve. A to su rabljeni, agromaš? Tako je. Rabljeni ili demo strojevi. Aha. Osim novih strojeva, često uzimamo staro za novo. Evo ga zajca. Je to zajc? Je, to je domaći. A to je domać zajc? Ljubimac, to je od gazdine djece. A kar prosto se sprehaja. Pobjegne. Tudi imate vaja, cisterne, prikolice. Tako je. Znači, najveći prodavatelj smo kompletnog VAIA programa, a VAIA prodaje samo isključivo ima ponudu, znači prikolica i cisterne. Cisterne i prikolice opet također variraju od najmanjih do možeš 36.000 litara uzeti kod nas. Također prodajemo Vikon, zelenu liniju, kosilice, prekretače, zgrtače, Femak, Dondi, većinom su to komunalni malčeri i kanalokopači, to je ove godine mnogima trebalo. A ja, za kanale? Da. Tam ne pa vidim da riparji. Od ove godine su strašno traženi pošto je došla ona nova regulativa konzervacijske obrade Europske unije. Onda najtraženiji proizvod. A ja? Tanjurače i podrivači, to je sad najtraženije. Plus gruberi, to isto ne smijemo zaboraviti. Opet imaš od 100 konja do 500 konja. Tukaj Italija, tukaj Poljska. Agromaš strojevi opravdavaju svoju cijenu. Evo, kaj to doriš, ja? To pa ne vidiš vsak dan. Jaz mislim, da imate tle tukaj več Gaspardota kot pa na sami firmi Gaspardo. To i oni znaju nekad reći, ali još nismo do tog došli nivoa. Dosta smo blizu. Evo, tako lepo pa je, ima fajn konfigurator. Stranka se dole usede, tako jaz sem prodajalec, bova za panom tek naredila. Normalno. Koju veličinu želiš? Hod teda k 11. Kada otvoriš znači stroj, sve slike koje možeš vidjeti su tu sa našeg lagera. I znači dodatna oprema sa većinom slika što smo uspjeli slikati ili naći ili staviti. Tako da ti kao kupac znaš točno što uzima. Tukaj v tem konfiguratorju so cene čist, pač točno napisane in sam poklikaš, že tako jasen, koliko je košta, pa bi dal zraven. A onda dolje izabiraš dodatno. I okvirno vidiš, dobiješ slike, stroj koji je, gore piše znači ime, cijene i koliko košta bez PDV-a. Tu su naši onda kontakti. To je taka hitra ponudba. To je hitra ponudba. Onda drugi teži način gdje si ti već ozbiljan kupac, unosiš svoje podatke. Kamo se pa prodaje te stroje? Po cijeli Evropi ali? Po cijeloj Europi plus svijet. A plus svijet? Tako je. Jedan od najvećih kupaca ovako dalekih nam je Japan. Dosta toga izvozimo. Japonska? Dosta toga izvozimo u Japan. A u Australiju ste tudi že? Jesmo. Gdje smo sve isporučili, čak i u Afriku. I u Afriku? I u Afriku. Mater. Ististaš potvrdi i ovo je... A to je pa počet prava ponudba. Tako je. Gdje ovdje imaš već bar kod za plaćanje. Samo smo ovdje kada slikaš i platiš. Minutka pa je plaćena. Tako je. Restauracija, kantina, to zapravo tukaj imate malico pa to. Tako je. Nobel, fino. Vanjska firma nam dovozi gablece, tu jedemo i možemo imati sastanke, šta god treba, možemo iskomunicirati. Evo, ko što možemo i ovo iskomunicirati. A ja, bom nasedam, evo, to. Koliko vas je pa zaposlenih v firmi? Znači, 41. Aha, to se pravi, 41, 40. da. Kar dosti za... Dosta za malu firmu. Malo. Malo. najviše te vjerojatno iznenadilo to što kad si krenuo ovdje, iskrenuo si na semaforu u Rovišu i onda si mislio, pa kud ja idem? ja, dejansko, ja. Te prvi bilo malo čudno, pa se je pa odprlo. Ja neč, jaz mislim, da gremo del ka, kakšno mašino tam le probat z dvigalnem dvigneti. Naložimo za Slovenijo. More, idemo. Tole je vaja cisternamo, naložili na kamion gor. Ima pa tudi nekaj le na svoje kamione, svoje prikolce, da poje okol razvaža. Delamo pa z dvigalnem to vse škabor vrgla.
Tle imajo pa pralnico, model imel na penu pa pošamponiral pa uprav. Evo, kubana Rita Živan, so že ne prijehla, zdaj pa do strank pa divat na pole. Vidim pa tukaj imate tudi eno veliko petardo. Tako je. Ovo ti je perjanica Gasparda, krono, 8 redi sijačica za sjetvu velikom brzinom. Znači ona ti pod pritiskom upucava zrno u tlo, tako da pri brzini od 17 na sat možeš održavati jednaki razmak sjemena u redu. Pa je tu na Hrvaškem velik trg za tako velike mašine? Više je poželjnija 6-rednja. A, tu gre pojna manje. Zato što je, dosta su manje parcele kod nas, pa onda više ljudi preferiraju 6-rednu sijačicu nego 8-rednu sijačicu. I uvijek radije više preferiraju nošenu nego vučenu. Za Slovenijo je že to veliko. Za Slovenijo 4 rede, vrh glave, po većini. Znači ova, recimo 6-redna ti može zamijeniti konvencionalnu 8 redi, zbog učinka kojeg postižeš. Ona ti je namijenjena isto tako za reduciranu sjetvu, znači ima naprijed diskove, zvijezde za čistit, diskosni su ulagači gnojiva, plus znači to što ona vakumski navlači sjeme i onda ga još ispucava u tlo. Znači pri brzini od 15 do 17 na sat ti si siguran da ona sjeka. U mater, to je brzina prava. Prava. Gotov si za 2 sata. Ja, tako je. No evo, tle imajo tudi navigacije, tako da vzeli malo več povedal o timo, Antonio. Znači, puno da imamo najnoviji G12 panorama, farm navigator, farm simulator. Dakle, on sadrži kompletnu navigaciju, ima pripremu za autostir, plus što može terat izopust strojeva. To je zadnji krik mode, znači on je nekakva nadogradnja G7 farm navigatora. Budemo išli sad na polje pa ćemo to malo više uživo vidjeti. Evo, gremo na polje, ima pa vse funkcije, to se pravi isobus, avtomatsko višanje, pač koliko mora biti. Također vršimo i RTK korekciju signala. Imamo pokrivenu kompletnu Hrvatsku, kao što možete vidjeti ako odete znači, na našu tražilicu, RTK korekcija signala. Ovdje vi možete vidjeti znači, kompletno od Karlovca do istoka Hrvatske imamo pokriveno sa RTK signalom. 2,5 cm preciznosti, iznimno bitno kod autosteeringa. Evo, tle imamo pa še Johna, 7820, bo kar fajn rjavu, z navigacijo njihovo, pridi pa agromaš, tale sekalnik. To je v bistvu čist mehanski, nože ima gor, pa to seka, to je za kakšno zelenitu, tle pravi, da grejo tudi po koruz pa tako. Tako da je moj kruh naredila, malo za štos, tako da je kar šul ne čakal, hasa. Ko imajo fan, klubco tlelejega, prav pa še že imel danes ki je tako ogromno vse skup. Je prav fitne neštiman. Jaz sem mal z Antonijo tam še okol, smo malo pogledala po fabrik, po firm, no, kako to zgleda. Ogroman je pa tako, da če v kakšnega te mašine zanimale, se obrnite kar na Euroglobe Trade, kaj je tudi pač zastopnik za njih. To je pa to. Hvala lepa.
Hvala tebi. da si razkazal firmo. Hvala tebi što si došao, malo da ti pokažemo. Tako, pa se še kaj vidimo. Nadam se, Vabljeni v Slovenijo. ne znam.